Haleluya. Imana ishimwe. Turambura amaboko twifurizanya musha. Imana ishimwe. Tekereza ko umwaka twawurangirije ruguru iyo dukorera umurimo w'Imana. Twabonye umwanya wo kuza kugira ngo turangirize umwaka hamwe. Kubera kuri Noel na Bonane murabizi kuko abanyafurika tubyihiza cyane. Ariko kandi kubwo impamvu z'umurimo n'akazi bane w'abayumbe nibo bakunda gukoresha ayo materume cyane. Twarangirije iriya mu bikorwa. Imana yatugiriye neza muri ibyo bikorwa byose, Imana yarakoze. Hanyuma mbere yuko dushima ndaririmba events zibiri zo kumisha, ndirimba 271 kandi turayiririmba mu buryo bw'ikidari tumenyereye kuko twoyiririmba mu ngoma wenda bamwe bose igara, ariko kandi hari ukuntu abantu bayimenyereye. Turaririmba igitero cya kabiri n'igitero cya gatatu. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave mu bituro nk'umucunguzi. Uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we, bave nabo bave mu bituro nk'umucunguzi. Bazahurira mu ijuru abapari nanjye sinzaburayo. Yesu data uje azamukorera ntashobora. Ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo uyu misaza azampamagara ngeze mw'ijuru. Yesu data uje azamukorera ntashobora. Ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo uyu misaza azampamagara ngeze mw'ijuru. Ugazaza ahamaga amazina mu gitabo cy'ubugingo. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe. Nariko nifuza ko iki gitero cya nyuma tukiririmbana umuvuduko mwinshi, niko nariko nifuza. Gusa uko nifuza siko byagenze, ariko nongere mbasabe iki gitero cya nyuma, kubera ko nicyo tuza kuvugaho, tukiririmbana umuvuduko. Imana ishimwe. Yesu data uje azamukorera ntacogora. Ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo uyu misaza azampamagara ngeze mw'ijuru. Yesu data uje azamukorera ntacogora. Ngwiza ubuntu n'urukundo afitiye, maze imirimo
Haleluya. Imana ishimwe. Imana ibaha umugisha. Murakoze cyane. Reka dushime Imana mu magambo magufi atari maremare. Turashima Imana kuko yaturinze umwaka wose, duhereye mu kwezi kwa mbere tukageza mu kwezi kwa nyuma. N'urugendo rutari rugufi kandi n'urugendo rurerure, kandi urwo rugendo rwose rwuzuyemo ibyago n'amakuba, ariko kandi Imana yadukoreyemo ibitunezeza. Twaruburiyemo abacu, twaburiyemo inshuti, twaburiyemo ibitunezeza byari bikwiye kunezeza imitima yacu. Ariko muri ibyo bihe byose Imana yarakoze kuko yaturinze twebwe abakiriho. Imana ishimwe. Icya kabiri rero, turihanganisha abantu babuze ababo. Guhera umunsi nzamuka, nazamutse itorero ryabuze umukristo, kubera kuko nari ndi kwa Siyoni, niho bambwiriye kuko hari umubyeyi utabarutse atabarukira mu bitaro. Byukuri byari bigoye kubyakira kubasizwe n'ababyumvise n'itorero, ariko kandi mwihangane kubera kuko n'urugendo benshi tuzanyuramo kugira ngo tugere mu bwami bw'Imana. Yaratabarutse yageze iyaja, asigaye bisigariye twebwe abakiri ku rugamba. Mwihangane cyane, turihanganisha umuryango, turihanganisha itorero, inshuti n'abavandimwe, turabihanganishije. Nanone turashima muri uyu mwaka kubera ko itorero ryagumye ryunguka. Ndabona ko hano imbere yacu twahungukiye imiryango mishasha. Imana yarakoze. Bene data, turashima ko mwubatse. Kubaka n'urugendo, mwari musanzwe mu rugendo rumwe, hanyuma mugeze mu rugendo rwa kabiri. Hanyuma rero turashima kuko mwageze muri urwo rugendo. Imana yabikoze rero, ihabwa icubahiro. Nanone turashima ko mu itorero twagumye twunguka abana, ababyeyi barabyaye, turabinezererewe, turabishimira. Imana yabikoze. Bwa nyuma turashima ko nanone abayobozi batugiriye icyizere kugira ngo tugabane muri iki gitondo kubw'ijambo ry'Imana. Mwanya ni mugufi, ariko kandi kubw'ijambo ry'Imana ntabwo ari mugufi. No kuvuga ngo icyo Imana yatekereje ku uyu munsi tukiganira, kandi abanezerwa baranezerwa, abafashwa barafashwa. Burya uza gufashwa ntazafashwa nuko twavuze amagambo ava nkaha no kwa Siyoni, cyangwa se no kuvuga amasaha abiri. Uzufashwa n'ijambo rimwe cyangwa abiri, hanyuma rero ugataha amateraniro kujya bayarangiye. Nanone turihanganisha abantu bose. Pasiteri yagize ibyago arafungwa, yafunzwe na gatatu, twari turangije kuganira, ariko kandi ntibiduciye intege. Mu rugendo, muririmbyi w'indirimbo z'agakiza yaravuze ngo mu rugendo sinubimenya byose, ariko kandi nzi ko nzabimenya. Ni ukuvuga ngo mu rugendo tuhahuriramo ibisa n'ibi. Muri iyi si kiza kitubwira ko turi mu isi. Yobu yaravuze ngo ntitwohabonera ibyiza gusa, tuza tuhabonera ibyiza tukahabonera n'ibibi, ariko kandi muri ibyo byose biza bigaragaza kugira ngo bitwigishe Imana. Kandi hari icyo Imana ishaka kugira ngo dukomereze mu buntu bwayo. Ntitwocika intege ngubwo yafunzwe cyangwa se bafunzwe, ahubwo turakomereza dushima Imana kandi tuyisenga, kuko ntakiza kikanga. Imana ntizayicuza, ntigira isoni ngo rego ngo umuntu yabyaye umwana umwe yapfuye cyangwa ngo nafunzwe. Imana ntigira ibyo. Oya, uko yari iri kera n'uyu munsi ni kwiri, kandi ni kwizahora ibihe byose bidashira. Hanyuma rero Imana ishimwe ko izayumva gutaka no gusenga kwacu. Arafunzwe ariko kandi bazafungurwa. Imana irabizi izitangira ryabyo kandi izi n'iherezo ryabyo, zose biri mu kuboko kwayo. Imana ishimwe kubwayo mashimwe. Katuganira ijambo ry'Imana mwanya mutoya. Turaganira ijambo rivuga ngo umuntu uri gukora neza mu by'Imana afite inyungu y'ubugingo buhoraho. Niryo jambo, niyo nsanganyamatsiko yacu tuza kuganira. Umuntu uri gukora neza uko ukora kose, ariko ukabikorera mu by'Imana, ukumva ko kandi iyo umuntu hayakora neza, umutima wawe uzi kubwira ngo ko ndakora neza. Iyo ukoze nabi naho umutima wawe uzi kubwira ngo ukoze nabi. Ariko inyungu tuganira uyu munsi, turaganira umuntu uri gukora neza mu by'Imana. Inyungu abifitemwo ni ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Dusome ibyanditswe byera mu gitabo cy'Abaroma
bice bibiri umurongo wa 7 niwo turi busome. Baroma ibice bibiri umurongo wa 7. Ahabonye se Abaroma rero iyo uvuye mu zakozwe n'intumwa uhitira mu Baroma. Niko bimeze. Nugera ku Bakorinto ba mbere kandi no kuvuga ngo uzoba wabatambutse utegerezwa gusubira inyuma. Ibice bibiri umurongo wa 7. Abashaka ubugingo n'icubahiro no kudapfa babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Haleluya. Dusubiremo. Abashaka ubwiza ico ni kimwe, n'icubahiro cya kabiri no kudapfa, ibyo bintu bitatu babishakishe. Uwo ni umuti rero w'ibyo bintu. Babishakishe gukora ibyiza badacogora, izabitura ubugingo buhoraho. Amen. Tubumbe za Bibiliya rero. Ijambo ry'Imana dusigaranye iminota mikeya, hanyuma rero tugataha tukaja kurya ibya saa sita. Nuko bimeze. Murabizi mu buzima muri insanganyamatsiko irimo amagambo umuntu, ineza, Imana, inyungu n'ubugingo buhoraho. Mu nsanganyamatsiko nayo magambo agize insanganyamatsiko cyangwa se umutwe w'ijambo. Imana ishimwe. Hanyuma muri iri jambo harimo ibintu bitatu Bibiliya ijambo ry'Imana ryatubwiye, ariko kandi hakabamo ikintu kimwe, umuti w'aya magambo atatu bitwereka kugira ngo tubashe kubigeraho. Ni ijambo rimwe, ni ugukora neza tudacogora. Gukora neza tudacogora. Kandi iyo tuvuga gukora neza ni ukuvuga ngo haba hariho n'abakora nabi, kandi gukora nabi no gukora neza biza bisa, kubera kuko amagambo y'umuntu ukora nabi n'ukora neza byose bigira injyana imwe, kuko bigira umusumo umwe, biza bigenda bikagera iyo bija. Kuko iyo wakoze neza byanga bikunda amagambo amateka yawe azagera yaje. Iyo wakoze nabi naho ni ukuvuga ngo byanga bikunda biza bigera no ku rubyaro rwawe. Ariko kandi muri ayo magambo yose shakishe gukora neza tudacogora. Imana ishimwe. Tubishakishe gukora neza tudacogora. Muri uru rugendo rero mu busanzwe byiza kuko umuntu ategerezwa kubaho ubumuntu bugizwe no gukora neza. Ubumuntu bugizwe no gukora neza. Hari ikintu nibagiye gushima, ndashima ko muri uyu mwaka abana baratambutse ku ishuri kandi bose. Kandi ndagira ngo mbanze mbwire abana bacu bari ku ishuri. Iyo umuntu agitangira ku ishuri maternelle, nza mbona nyakubahwa Revera mu gitondo buza buca mu gitondo agakubita akana kiwe mu modoka akajana ku ishuri. Kariya karacara akana akihayigisha gutora ishuri. Hanyuma nikava hariya kazogeraho gashobora guhararuka ishuri. Ico azokoresha ni kazokoresha inkoni. Amubwire ngo uraja ku ishuri kugushaka no kudashaka. Zane buka inkoni data yankubise nizo zatumye menya gusoma. Gusa dufite ingorane imwe kubera kuko abantu batagikubitwa. Wagira ngo urakubita umwana ubuga habaye n'amategeko agenga abana, ugasanga abantu birasa nkaho bibagoye. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Iyo abantu bahabagera muri secondaire cyangwa se bahabagera kuri université ho uri mu kindi umurundi rwego. Ariko ndagira ngo mbanze mbibutse kuko abantu baza bava imuhira baje ku ishuri, bamwe bari hano abandi batuye n'imiryango hano. Hanyuma mukirengagiza icabazanye ukabona kuko ari ambiance, ntabwo ari cyo. Ndabasaba ko kwiga n'uburenganzira bwawe kandi n'ubuzima bwawe, kuko imyaka so afite kiragenda itera imbere, kiragenda yegereza gusaza. Aha zo bavuga ngo ntanejejwe nakuzo, niko Bibiliya ivuga. Ariko uwashaka guharanira kugira ngo uzabe president, uzabe ministre, uzabe umucuruzi ukomeye, uzabe umuntu ukomeye, nukugira ni wewe. Kandi ubifitemo ubwenge, ubifitemo ubuhahara. Kandi nta muntu uzuja kwiga ibyazi, tuza kwiga ibyo tutazi. Tuza kwiga ibyo tutazi. Kuko iyo tuza kubimenya abana bacu tibugiye ku ishuri, namwe ntimugiye ku ishuri. Ariko tuza tugenda kwiga ibyo muzamuja kwiga ibyo mutazi.
nayo mpamvu rero mutegerezwa kubishiramwo imbaraga. Ntabwo kuba muri foyer ari uguteka ibishimbo ngo turye ibishimbo cyangwa ibindi hanyuma rero tuze ku makorari gusenga ni kwiza, ariko kandi ntibitegerezwa gufata umwanya w'ishuri kugira ngo bitume utsindwa ku ishuri. Dutegerezwa kubijana sambamba, ariko kandi ukamenya icyo wawuharanira. Abantu ntibakirira kubera kuko batsinzwe, basigaye banezerwa bakishima. Bandi baratsindwaga kera bakarira cyane, kababazwa n'amafaranga se yatanze, hanyuma rero bigatuma arira. Ariko ndabasaba ko buri wese uzi ko ari ku ishuri aharanire kumwa uwa mbere mu ishuri, tuharanire kuwa kabiri. Ngo rero Imana izabigufashamo. Imana yarakoze rero kuko abana batambutse ku ishuri. Hanyuma twari tugiye kuganira ku kintu cyo gukora neza. Iyo twari tuvuze ko umuntu akora neza haba hariho no gukora nabi. Imana ishimwe. Mu nsanganyamatsiko rero no mu ijambo twasomye, abashaka ubwiza, reka ntangire kuri iryo jambo. Ubwiza mu busanzwe, ubwiza umuntu afite ukuntu yavutse akagira nuko yaremwe. Hanyuma rero kubijanye n'isaha igeze n'iterambere aho rigeze, abantu benshi basigaye bazi ngo iyo ngiye kubwiriza ngo nzambwiriza ibintu bijanye no kubangamira abantu. Oya, uyu munsi ntabwo ari cyo kigwa nazanye, ariko kandi umuntu sinzogihabwa, sinzocogozwa nuko abantu bavuga. Nzakivuga uko umwuka azakimpa, nucumva uzacumva, nutacumva uzoreke. Ariko kandi ndabizi kuko mpambivuga ari imbaraga z'umwuka zabimpesheje, kubera ko isi tuba tugenda dutera tujamwo tuzatungwa n'amagambo twumvise niyo azatwubaka, kubera kuko isi turimo ya none ni isi iteye ubwoba. Nayo mpamvu abakristo bategerezwa guhumuka. Uko isi itera imbere cyane niko nabera b'Imana bategerezwa gutera imbere mu by'umwuka. Hanyuma umuntu akavuka n'ubwiza, ubwiza wavukanye ukusa n'ukuremwe n'ukuresha n'ukusa, ni wowe ubizi. Ariko ndagira ngo mbanze mbabwira akantu kamwe, ukunda abantu basigaye bishakira ubundi bwiza, ariko kandi ni ikigereranyo kitajanye n'ikigwa cyacu tugiye kwiga. Hanyuma rero ndakubwira ubwiza shaka ko tuganiraho. Imana ishimwe. Murabizi ko ikiremwa gore ni abantu bakunda gushakisha ubwiza cyane cyane. Uza buca mu gitondo ugasanga umugore wawe yisukishije igitondo kimwe, akabitwarira amayinga abiri. Bwaca ukabona ko akuramwo bya bintu, akagenda agasubira kandi akisokoza, ugasanga umusatsi umwe yawusokoje gutya, akongera akawugarura gutya. Izo ni intambwe zo gushaka ubwiza. Hanyuma bwaca wagira gutya ugasanga yakuyemo bya bintu byo kugarura umusatsi gutya, agasohoka akisukisha, agashiramo amarange katatu. Ubu ni navyo bigezweho. Ugasanga yashizemo bleu, yashizemo umutuku, yashizemo umweru, ibintu bene ibyo ngibyo n'utundi twuma tabashe kuvuga. Ntarekeraho akavuga ati izo zose reka nanone izi ntoki, izi nzara zanje ni ukuri izi nzara zimeze neza, ariko kandi hariho amarange nabonye n'akayisize, tegerezwa kuyasiga izi nzara z'intoki zikaba neza. Hanyuma akabijanisha n'iz'amaguru, yarangiza agafata kandi kantu kaza kamera nk'ikaramu akagakubita hano, ibi bitsi kakabyogosha akagakubitaho. Icyo ntikirangiriraho, agafata kandi kantu gatukura agasiga ku munwa. Noneho waza wikubita ku muntu, agafata utundi tuntu kaza kamera k'agashifo agaswa kimasa. Noneho wicurira kuri wa muntu wari usanzwe uzi ukamubura. Ese uyu ni naka nuwambaye nkeka uzoba byagenze gute? Bwaca wagira gutya yihwagira bukeye mu gitondo, uzoja kumureba bukeye mu gitondo. Ikizokubwira ko ari we, uzace mu gitondo wamuzinduka kuja kumureba, uzavuga ati iyo ari we, kubera ko bya bintu yisize bimwe bizoba byavuyeho, azoba asigaranye umusatsi ariko bizoba byavuyeho. Hanyuma ubwiza agashaka ubwiza bwongera ku bundi bwiza bwiwe karemano yari afite. Icyo ntacyo tubivugaho, nimba ari cyane nimba atari icyaha ntacyo tubivugaho, ariko shaka kuvugaho ijambo rimwe gusa, ni ukuvuga ngo karongera ubwiza ku bundi bwiza yari asaga, kandi ubwo ni ubwiza umuntu yishakira. Imana ishimwe. Haleluya. Abasore b'abahungu bo ntacyo twobavugaho, ibo bazabagenda bakisoneshereza udupataro twabo bagakubitamo amashini hano. Ubusanzwe ipataro yageraga imashini imwe, ariko bisigaye ifite imashini nka zitatu. Noneho rero wibaza iyo zavuye ukabibura. Ariko ibyo bintu byose gushaka ubwiza ni ukuvuga ngo aho ni mu buryo bw'ubumuntu, ni mu buryo umuntu yishakira kugira ngo abe mwiza none mu gitondo, ejo yongere kandi abe mwiza. Ni ukuvuga ngo ubwo n'ubwiza bujanye n'ibyo dushaka ko tubabyo
za hano mu isi. Imana ishimwe. Sigaje iminota banongeye. Icya kabiri, ibyo ari byo byose isi ikigoye n'icyubahiro, abantu ko baramarana kubera icyubahiro. Abanyabwenge n'abategetsi n'abatunzi abisi bose ko baramaranira icyubahiro, ariko Imana yavuze ijambo rimwe, yaravuze ngo icyubahiro nta muntu uzogihereza. Kandi wibuke ko muririmbyi w'indirimbo zo gushimisha nimba atari z'agakiza yaravuze ngo icyubahiro kibe mu ijuru, ariko amahoro abe mu isi. Mana ishimwe. Icyubahiro kimaze abantu. Umuntu ari mu guhaguruka yitwa ngo jewe mbaye mpagarariye ishami ry'ivuga butumwa, ubwo ni urugero, cyangwa mpagarariye abasore, cyangwa mbaye perezida, ashaka ngo aje kubyiga nyakubahwa hariya. Nimba abayeho perezida wa ministeri, ni ukuvuga ngo igihe azotegura igiterane azoshaka ko bamwiyegereza kandi ya mazina namwe mutayobewe sinyavuze. Izo ni ibintu biva ku gushaka icyubahiro, icyubahiro cy'abantu. Ariko Imana yaravuze ngo icyubahiro ni icyayo cyonyine. Ibi byose tuba twiremera hano mu isi ni ibya hano mu isi, ariko bizasigara mu ijuru. Tuzasigarana ikintu kimwe gusa nitwamara kuva muri iyi si, no kuramya Imana no kuyihimbaza, tukavuga ngo uruwo gushimwa no guhimbazwa uruwera, nta yindi Imana ihwanye nawe mu isi. Icyubahiro kikaba icy'Imana cyonyine. Imana ishimwe. Ijambo rya gatatu, abantu baragowe no gushaka kudapfa, kandi kudapfa niko kugoye isi. Abantu bose bafite ubwoba bwo gupfa. Abantu bose bafite ubwoba bwo gupfa. Murabizi ko turirimba ngo nifuza kuzaba mu ijuru, mu ijuru, nifuza cyane kuzaba mu ijuru, mu ijuru, zahorayo ndeba umwami iteka ryose, nifuza cyane kuzaba mu ijuru, muri uwo murwa umutima uzaruhuka, ubukene n'imibabaro bishize, ntabwo n'ibyago bizongera kubaho, sinzongera kubona amarira ukundi. Haleluya. Twaririmba gutyo tukanezerwa, amarangamutima yacu akazamuka akagera mu bwami bw'Imana. Ariko ubu nyine hoza umuntu, Imana ikagutumika kubwira ngo tunganya ubugingo bwawe, tunganya ubugingo bwawe, turara muri iyi si, ndashaka kuja muri icyo gihugu, ndakurahiye ibakeye ubyemera. Kandi twaririmbye twanezerewe ko twifuza kuja mu bwami bw'Imana. Ngahora ndeba Imana iteka ryose, nzaba nsinze uyu mubiri w'urupfu wo gutinya kudapfa. Muririmbyi yaravuze ngo kudapfa kwakuye gupfa kandi tutakibabara, ariko kubera kuko dutinya urupfu, gushaka kudapfa. Urupfu ni ikintu kiza gikanga, ariko kandi habe na Yesu yararutinya, kubera kuko yari yambaye umubiri, na Yesu yararutinya. Imana ishimwe. Hanyuma ibyo bintu uko ari bitatu, kubishaka rero umuti wo kugira ngo tubigereho ni ikintu kimwe nicyo turangirijeho, ni ugukora neza bidafite ihekezo, ni ugukora neza tudafite gucogora, ni ugukora neza tudafite iyindi mpamvu n'amarangamutima nuko tuvukana. Oya, gusa kugira ngo tugere kuri ibyo bintu bitatu, gushaka ubwiza, icyubahiro no kudapfa, no kubishakisha gukora neza tudacogora. Imana ishimwe. Mureke mbabwire, gukora neza ntabwo tuza tubikorera abo tuvukana gusa, abantu bamaze kumenya Imana. Kandi hariho abantu benshi bari mu guhemukirana. Nigeze nganira n'umubyeyi umwe, umubyeyi ntiyagiriwe ubuntu ngo abyare kandi yarashatswe. Hanyuma rero amanurwa n'abantu bari bamukuye mu minembwe ngo baze kumutungira inara, azamukiriye iwacu twibera, ngo buce arahagwarira, baramubwira ngo namanuke hano. Hanyuma ngo agere hano barahamutungira, bamwishurira inzu, baramugaburira. Ariko bukeye mu amezi umuntu wamutungaga aramubwira ngo guhera uyu munsi ndagusezereye, nta faranga nzokohereza. Kandi n'umwana bafitanye isano rya bugufi ari muri Amerika. Ko murumva icyo kintu abaye wewe wocakira gute?
dushaka gukora neza tudashogora, tudafite ibiducogoza. Nubwo twahura n'intambara tugahura n'amapfa, ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dushakishe gukora neza tudacogora. Izaduhemba iyo Mana, izaduhemba nitwakora neza, izaduhemba nitwihangana, izaduhemba iyo Mana, izaduhemba twakora neza, izaduhemba nitwihangana, haleluya. Bavandi, ko turaja mu ijuru, kandi kuja mu ijuru ni ukurikorera, kandi kurikorera kwacu ni ugukora neza, kandi gukora neza tudacogora, kubera kuko twiteze kuko tuzahabwa ubugingo buhoraho. Niyo mpembo yo gukora neza tudacogora. Dufite inyungu imwe, tuzahabwa ubugingo buhoraho mu gukora neza tudacogora, ujuru urugendo rwo kuja mu ijuru. Kandi gukora neza si gukorera ibihembo vya leta, kubera kuko abakuru twasanze baza baca umugani ngo w'ibwami ngo uza wishuta ukoze. Ariko gukorera ijuru ni ugukora neza udafite inyungu ko bakwishura cyangwa ejo bundi. Ariko wasanga umuntu agorewe ku nzira, ukavuga ureka mukorere neza kubera kuko Imana yampesheje uburyo. Hari ingero nyinshi muri Bibiliya. Nasomye amakuru ya Dorcas. Dorcas yabayeho azakora neza mu buzima bwiwe, ntabwo yigeze kugambirira gukora nabi. Yatekereje gukora neza, aravuga ngo reka nkore uyu mushinga, hanyuma uyu mushinga uzotuma nkora neza, kandi gukora neza kuzampesha ubugingo buhoraho. Ngo arangize adoda amahuzo, bwaca mu gitondo agasanga hariho umuvyeyi wabuze amahuzo, akamubwira ngo uzi wanje ndaguhereza ihuzo. Hanyuma akagenda ku wundi muvyeyi agasanga afite abana batatu, ari umupfakazi, akamubwira ngo mu rugo nasonye amahuzo atatu, ngwino ujane uhereza abana. Hanyuma akagenda agasanga undi muntu runaka wagowe wabuze ukwagira, akamubwira ngo ngwino nguhereza amahuzo. Musi umwe Dorcas arapfa. Ngo arangize gupfa, abantu yakoreye neza baravuga ngo ntibizoshoboka ko Dorcas yuko abashaka ubugingo no kudapfa. Abantu banze ko Dorcas apfa. Ineza izitubuza urupfu, ineza izidukura mu rupfu. Nimba ushaka vaccine yo kudapfa, kora neza. Haleluya. Duhereze Imana icyubahiro. Yesu kwira ijambo ko muraryumva ba? Ko muraryumva? Izaduhemba iyo Mana, izaduhemba twakora neza, izaduhemba nitwihangana, nukuri izaduhemba, izaduhemba nukuri. Imana izatwishura, Imana izatwishura, Imana izatuhemba. Ntimubona aka gatuti Imana izohemba uyu muntu watanze aka gatuti. Imana ngo izotwishura ibyo twakoresheje amaboko, ngo nirangize twishure imigambi myiza twakoreye mu nzu y'Imana. Abantu benshi babayeho mu buzima bwiwe gusa, abayeho ari wo kwiganyira, kandi afite icyo yokora mu rusengero rw'Imana. Cya kindi cyose uzubona gikwiriye mu nzu y'Imana, ukavuga ngo nanje ntegerezwa kugikora, gikore. Hanyuma utege kuma. Dufite inyungu imwe gusa mu gukora neza, n'ubugingo buhoraho. Bindi byose bizosigara hano kwisi. Aha bizosigara. Imana izitwishura mu migambi, ikatwishura mu bikorwa twakoze. Imana ihimbazwe. Timubona ko Pastor Mutabazi afunzwe, ariko jewe nijoro nasenze mpanishuza Imana, ndayibwira ngo Mutabazi yigeze kugura senti ku giti ciwe wenyine, arayigura. Mutabazi ntiyofungwa ngo nawe umurebere. Tibyoba
izigarura umuntu mu rupfu, ikamukura mu rupfu, ikongera kandi ikamugarurira ba bantu bamukeneye, Imana ikababwira ngo nguyu wa muntu. Uwo ni umwe. Uwa kabiri ni Hezekiya. Hezekiya yararwaye arapfa, yenda gupfa, kandi ngo arangize Imana imutumaho umuntu ngo genda utunganye ibisusu yawe kuko utazozuka kuri icyo gisasi. Ndashima Imana kuko hari abantu bari barabwiye uko bazapfa muri uyu mwaka batambutse. Imana yarakoze kuko yahagaritse urwo rupfu. Imana yarakoze. Warangize Hezekiya cyaje kuntangaza. Uzogenda usome mu amakuru ya Hezekiya mu ngoma ya mbere, imbatari ya kabiri, ibice 29. Hezekiya ngo amaze kwima ku ngoma, yimye ku ngoma, igihugu ngo cyarasubiye mu bigirwamana, ngo kitagisenga, ibicaniro by'Imana byarasenyutswe, ingoro y'Imana yose ngo bari barayisohoyemo ibintu by'Imana. Ariko ngo amare kugera ku ntebe, amaze kugera ibwami, aravuga ngo iki ni cyo gihe cyo kongera kandi kugarura Imana mu gihugu. Hezekiya abaza Imana, arayibwira ngo ese abazima n'abapfuye ni bande bazaba gushima? Imana iravuga ngo abazima nibo bazabashima. None ugiye kumpora iki? Cyo ni kimwe. Cya kabiri, ariko Mana wibutse ko mu nzu yawe ibintu byose bari barabisohoye zo gutamba n'ibindi byose bahakira ibigirwamana. Uribuka kuko ari je wagaruye Imana mu rusengero rwawe. Imana ati ndabyibutse. Warangiza yibaza cya gatatu, urabizi ko mu gihugu ibicaniro byari byarazimye, ibitambo ntabikihaba, abarewe ntabakihaba n'abatambyi, ndongera kandi ndabagarura mu gihugu. Imana ati ndabyibutse. None ugiye kumpora iki? Esaya ngo ataragera mu murwa, Imana iramubwira ngo subirayo. Hezekiya yanebukije neza yakoze. Guhera uyu munsi mwongeye imyaka 15, kandi ngo irangize imukorera ikintu gikomeye, ngo ndagukijije kandi ngukizanyije n'umurwa urimo. Imana iyo ibashe kutugarurira neza twakoze, Imana izidusubiza kuri twebwe ubwacu, ikongera ikadusubiza ku miryango yacu, ikongera ikadukizanya n'igihugu cyacu. Nuko Imana izikora. Imana ntizitanga ubwanza. Aya Imana ntizitanga ubwanza. Imana izidusubiza ku neza twakoze. Hanyuma rero baza umutima wawe ngo ese hari neza wakoze? Hari neza wigeze gukorera wundi muntu? Hari neza woba warakoreye umuntu wo kwibutsa Imana? Hari neza woba warakoreye mu rusengero wo kwibutsa Imana ukavuga ngo reka nibutse Imana iyi neza? Hanyuma ibi bintu bitatu, ubwiza n'icubahiro no kudafa, Imana ibashe kubindaga kandi bindagana n'umuryango. Ni waje Imana ishimwe. Haleluya. Yesu databuja nzamukorera ndacogora, wiza ubuntu n'urukunda mfitiye, maze imirimo yo mwisa zamarinyera. Haleluya. Yesu data buja nzamukorera ndacogora, wiza ubuntu n'urukunda mfitiye, maze imirimo yo mwisa zamarinyera. Bavandi, hariho abantu bakoze nabi nabo. Nabali yakoze nabi, ariko amaherezo ya Nabali yarapfuye. Niwe ntitumutindaho, mbamenyesheje kuko abakora neza bariho n'abakora nabi bariho, ariko amaherezo y'abakora nabi baza bapfa, kandi bagapfa bakenyutse. Nicyo gikomeye. Ariko haracyariho ibyiringiro kuko ukora neza kandi ukwibuka. Uyu munsi haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro, ukongera kandi ukabagusha. Imana yakuvuzeho kiza gisohozwa n'ikikurimo mu gitondo nimugoroba. Ni ukuvuga ngo ugambiriye gukora neza, Imana izakwitura ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, nushaka kudapfa, ugashaka ubwiza, ugashaka icubahiro, ubishakisha umuti umwe, no gukora neza kandi udacogora, Imana izakwitura ubugingo buhoraho. Muve hasi dusenga Imana. Imeza y'Imana
abaririmbyi bavuze neza kurya umuntu wahimbye iyi ndirimbo ngo urifura kuriya yabuze ukundi kuntu yovuga Imana, yabuze ikindi kigereranyo yogereranya imbaraga z'Imana, kuko ubusanzwe Imana si imfura, Imana ni umurimo. Ariko kubera kuko imvugo yacu ari igikene, yabonye kuko ategerezwa kuvuga ngo uri imfura, ineza yawe Mana ntishobora kurondoreka. Neza y'Imana ikubiye mu bintu bitatu. Ijambo rya mbere, ineza y'Imana ikubiye